Thì cái này ở đây cái laundry service jengi. Thì ngasmu comment siya ya kata. Kalau ayo kita jumpa ya. Halo. Kumya. Shin Bapak. Welcome. Thank you. Welcome. Israel. Kumya bro, kini ada video menikong jonga. Te ngarang perkara hingan sedang dak aku akan long ka video ni kong kaba kongsan kaba smutenat banyapet akan patai video nga kerteng zurian Jason lang babat ngadi try jongka Ezo Clean Laundry Service alengan peni vi ka signboard jengi jing singi ya peni tu te kene gari ka laundry service jengi kadan hangni halang kerding naman sang ya Narap hiwan na katu kaliang hinuan na damsenyang na laylat te hiatnya lenti fin salap ya kane ka Ezo Clean Laundry te lada hiat pat nania satai da hiat satai kaliang pat finlap ya ka Toyota baka BDW International School mentar sngi dap sisnam te ngasmu komen siya ya kata te ngasngungu iki bahiyang bahasam ki parlak ki bala kersan yang te ngaru ngakwa ban penyerap iki brio badan kam ngaperkaban ni ai donation mali ai jan ki charity Iki orphanage ki kena konsuat yang tahi alen priti ki jan ba nilai abu ale kini ki jan ni ane la bukan ha kini ki jan ni kidang tip top ha ki quality long bangin su nimja phong san su netali ki jan ngong li ai ke charity athai da thau kilo kan no tip top ha ki jan le menenling ala side lut asal nadang sedang ala ice softener lapan semua ubi ha tip top ha teman-teman li ana ikni kena A few moments later. Te ngala thau kilo jeng kini kapoi hado 800 kilo tu tak lakia ha la nra apsan ra koi asa kene apa kene na ya Penplay Tementang lain dan kali te nginyeli jaga God's Dream Home Orphanage kadi jungi kong an te menen ngalawan ba imei jingsa kadon arjaka dan we jung kentai sia sa club but kene bangin menta di jung kisenrang kadon sa siap ila ai nomor jungi we kong glory badan ha satu orphanage tengin ya kedua te ya no let's go Kene lapoi BDW ingin hawyarung nang nehi nang ne kalat tombang ingin fit jingbam syafi iki kelung kalau ayo iki jingbam ya siapa kali ada bisa kene mah pelelang
nani athrai. Dan seraknya hap kiu up na. Em dia ketika up dia swimming pool. Clear. Setelah pergi swimming pool, nani hap kiu straight day. Okay. Kawan. Nalilim je kemahir badan surak sung makut beha swimming pool. Oh, tega lantai deh. Kelet. Kata ini ya? Kamu dia kata ini? Yang sah. Kan ya? Aku sekolah lah. Alih tak? Di sini kang? Thank Zurian. Gini ada apa? Terilang dan lang. Ya naik kang? Mana? What? Ya. Ya bun, aleh. Wan. Wah, sedang. Halo. Kumna. Tak apa. Cuma gini jangan orang iblis ya. Shay, kong glory. Jerang. Takannya saya pisiannya dan bun. Dan, wah berangsum. Wah, kena classroom pisiannya. Dining room. Wah. Pangingiwan as a clean mah. Jadi business bangi sajanya itu mentas ngidap hisnam kan. Jadi long kualitas ngupah mah, long ai janya iki kena amal isyung lagi bama. Ya. Bang. Itu telah tias ki kulung bun ba red sedarai. Hamud ki ba khamher dan try. Ana ya. Ya. Sini coba. Borok idal ni. Em được nè, dạ được thì balik tadi. Oh, balik try dan. Sekarang nggak try dan ni. Orang kat lain pun. Mai pendeu. Barang ba dan. Belakam he. Em benar nak. Itu mah. Hết kerang bak di Samlang. Phía mới đi xanh không ta? Đi xanh đây. Aleh xong nữa là. Xin các bạn. Đi. What are juice? I juice peanut. Welcome. Thank you. Welcome. Thank you. Welcome. Thank you. Ish, welcome. Okay. Yang Pak, welcome. Welcome. Kia di school shay? Em kini di school shay? Em lại. Shining light. Anh ini lang kerding? Em. Mulai, oh jenar. Bên phòng. Ada bas. Ayo let. Saya sim sure. Saya kui pagi kena rangdan. Le. Mana kau keren? Mana kau keren? Keren kah? Keli kah? Ini sih le itu. Keli kah? Le. Fikir pengen mana? Israel. Kenal senam? Rar. Dari sekolah hey. Shining light. Shining light day. Bora ini tak bas day. Bora. Asal kelas ini tak? Kelas 4. Bahaya dong pin ya. Gila lihat ni. Dia, kemana ya? Kelas jam bora. Yes. Aku exam sih. Ayo resultnya dan tujuh ada. Dia. Ni dah hang ni nak kerding. Tama dong senang masuk tak. Kuat ai jingirap mai kena Insawan biang kuat. Ya sender mah, burak mah. Aku beli sibun, ya siar mah, beli nak kerja siap baru. Nak syarat nak klan, saya pulih bah. Mah, insawan biang, saya warak jeng mah syu. Dah tak kau mah, beli sibun ya sih. Ari bawa. Sender mah. Ya pa elinyo ada pesam lagi jingpam kijanya iki kelung
Sementara syar pe kini kena ibun kena naru barang kulung kena rit gidan gibala kamher dan gidan gibala litre te skumulung kan mesti pe kini te banyarap kumne pengi sementara syar pisiaro da pia yo jing job jing emne pia ba achieve kemasto ma kum kiam tin parang te pisiaro sawan nyarap lem kum kini kulung kini ki orphanage kibun kidan bun hanya Shillong te kini tegi ba khamjan na dukan ngi te ngi position ya ski par ne khmar ngi saya lecho par sakiwi pat ki orphanage ngi nyarap sa ikiwi pat ki khna te mtahi ya ele nya te ngiladap mtas ngi te lakut ada sam ki jingbam ki terai bro te langsung petai yang sini bisa bye bye te khna bye bye sudah ki khna bro te ngi din ka as a clean laundry service phisa Shillong phidon kam ya ka service ban khoi ki jan ki jiti kinap ne ki ru long ki set eru ngi pen khoi lon ngimle dry cleaning ra tang laundry service de ada pidon kam sa call haune number ane sa scan ya kane ka QR fin push ka website jingi sa shoe schedule pick up na tu na website long hi ngi pen le pick up and delivery ru te fin dang ban khuslai ban mi shabari yang de ngi la poi bi hayeng pi kulai shibun bye 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 Lamia, ada sinema 1 year anniversary. Oh, ada turn 1 year. Ada 1 year kan? Asyik partner business partner.